Kudaydıkın emes be. Jaralgandım barısı da bul Kudaydıkın emes be. Anday bolsa başında ırda elekte kaşında. Usul günge jetkirgen şükürdün aytam Allah'a. Elin ırda bergin dep, komus menen gelgin dep, mıntip önürdü bergen almağa. Andan kıyın artınan, an üçün alam jaralgan, ırıskı koşu taralgan. Jaratkandın özüden aşık bolgon kişi var. Ay adamdın jakşı jakan öz görülüşünün ayrıkça sebepçi bolgon işi var. Alda bolsa paygambar salavat aytaman üçün uşul alam jaralsaң aytpaska kanday aylam var. Ansız da mına mаңдайда момундар бүгүн жыйналды батага колун жайгандар. Барыбыз бирдей миң шүгүр пайгамбарга үммөтпүз. Адашкан болсок азыр биз айбанга сыйынып жүрмөкпүз. Жаратканга миң шүгүр, жакшы күндү бергенге. Жаратканга миң шүгүр, жалпы 83-төр жыйналып мына бат келиме келгенде. Амандык гана болсун дейм, ана сол ала тоо кыргыз жергемдей. 83. mına жылында төрөлүп бери чоңойгон байкелерди бул күнү кошуп айтам ырымда. Досум 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 деп мына сыйланышып келгендер. Бүгүнкү мына жакшылыкка жыйналышып келгендер. Достук үчүн бир Кудайга колун сунуп бергендер. Ой бала кезден бул күндү көздөп жүргөн мергендер. Бая кезде балалык андан эскерип ырга саладык. Жанаң 3 жалбырак жабышкан, мантана деп алышкан Адидасты кийгендер. Болбосо пау бомби бом, ширбомдун кандай экенин дамын чайнап билгендер. Болбосо жанагы магнитофонду кармашып, кассетасын айлантырып, бирине сүйүң арнашып, дискотекага баргандар. Өздөрүнүкүнө барбастан биз 85-тердин вечерине кыздарына кирип алгандар. Амансыңарбы барыңар, жашыңар менен карыңар. 83-төр кайдасын, 85-тин баарынан жалындуу салам алыңар. Ушинтип ынтымагыңар бек болсун, ырыскыңар көп болсун, жүрөгүңөр жалындап алып күйүп өрт болсун. Жыл сайын мына жолугуп, бириңди бириң сагынып көрүнгөндө олугуп, эки көзүң төрт болсун. Кармашкан ушул колуңар, тандашкан ушул жолуңар бекем болсун ылайым. Бактыңарга балдарың Кудайдан тилеп алганың эсен болсун ылайым. Үйдөгүң ошол аялың, денең азыр бул жерде, бирок жеңемде калган кыялың. Ошолор да бактыңа эсен болуп жүрсө экен, абышкан кайдаң экен деп ар дайым сени сүйсө экен. Балдарыңар жылмайып үйүңө бакыт үйсө экен. 83-төрдү карасам, ойлонуп кетип баратам. Эң башыңар тыякта. Ой, 80-ге чыккан кишиде аябастан чоң болуп, 2 кишилик местага жалгыз өзүң орун алып, башкача болуп каласың. 83 десең ишенбейм, биринчи жолу көргөндө коркконуңан адашып Айшата деп аласың. Анан дагы кээ-бириң бери жакты карасам, оюм бала кыялга түшкөндөй. 83 десең ишенбейм, дагы
dele jaş bala 11. klasты geçen ele bütkönдөй. Oy jaştıktın sırın emnede aytıp bersen baykeleri koşmak olem termege. Eminesi bolsa da biring mında jaş bolup, biring bolsa baş bolup, biring bolsa çoğ bolup, biring bolsa oң bolup. Ar türküm mında 83 bugün mangdayga geldin orun olup. Bir özüm mına karasam, oy ıssık göldüm başından 83'tür canavır top dolu öttü kaşıman. Kantıp bugün kalam deyt Batkendeki dosturdum bir vatkan aşınan. 83'tür malades hey göldüm beri cıldınar. Batkenge çeyin gelgiçen içki turizmdi kıldınar. Bir gün bilem Çuycakta, bir gün bilem Talas'ta, bir gün bolsa Callavat, bir gün döp yatıp Kalat'ta. O şentip bana aralap 4 günde jetip geldinger. Bulda bolsan içki bir turizmden belginger. Berki jakta karasam akkar takır getpegen, bürküttan uçup jetpegen. Aytulum oşol narındı süröktösem getmenen. Cana çıkıp süylögön narındık buna baykemdin. Süylöp atkan sözünün köp nersenin üyrenim. Andan beri kalganda ay bil bu baykem gelgene. Hazırkı bergen akçası bulakındım belim bir bekemde bu bergene. Anda bel bu baykem gelgende men tuğanda ruh kılan aytkım geldin emnene. Ötkön жылың oşumdan 83 tör ciin aldın andadan ünüm sozulgan. Alemi Batkenimde bul жылы Jet oblastın canında 8. obulus Moskva koşulgan. Aldıkın narından beri gelgendir. Alardan ağız beyişti göstöp jürgön mergendir. Aytulu bor çüyümdön baykeler gelip üyülgön. Çüydön konak geldi dep Batkendikleri suyungön. Je bolboso Talastan baykelerim mınake. Birige bölünböy birine biri canaşkan. Batkendi görüp suktanıp toğulurun koşa karaşkan. Je bolbosan aytulu jaşlarındın şarınan. Callavattan baykeleri gelgenine tuğandar. Kuvanıp duran barınan anandagın oşumdan baykeler mınan ekesen üçese bolup oturgan. Alargadan rahmat bir tuğan bolup argaçan getpegen bizden ıraktap. Altınday bolgon agalar kaysı pakelene görse de silerdi gözü güyüp sagalar. 83'te ruh kanım andan akılıma tutkanım. Akırında aytayın emdinin ayta salarım. Andan son arka aytayın bürok akbata bolsun başkı söz. Ar birindin üyünde dadışınday jakşılık bolu versin aysayın. ...83'te ruşunday... ...ar bir mınan obulustun berekesi kutunday... Bular kıyınçılıktı görgöndür... ...hiç kaçan köp ketpeyt kuturbay... ...bürök bala gezden bışkandar... ...jarışka çıksan argaçan jengip kele tutulbay... Munun aytkan sebebini açığın ayta veremin... 90. жылында egemendik alganbız, açarçılık teytege, kıyınçılıkka kalganbız. Çaşele boydum birince, turmuştun osol tüysügün jelkegen ilip alganbız. Zagaranandı jegende, öküngönden emesbiz. Oy, emgekti kıldık oylosoň eç nersege teňeşkiz. Bolboso, maşak terip taladan, güýgön nandı jegenbiz. Güýgönün jep tursak da Kudayga şükür degenbiz. Bolbosoň ertele turup bazarga, sodaga çeyin barganbız. Sodabız kede bolbosoň araba türtüp alganbız. Kıyınçılık gündörde kıyşaybadık tımbadık. Sınoğluň oşol jaşogo bir dagı bilem sınbadık. Oşonda görgön turmuştun sınoosuna bışkan soň baykeler bugün azamat toydu toylup jırgady. 83'te özünçe
Maqtanayınдағы bir mına kalın eldin gözünce. Ortasında 83 dostlarından bir özü. Kıynalgandan alarga jardan berbey koysak bir bolboydu mına başında. Kudaydın bolut günözü dalışınday oyloşkan en birinci azamat 83'tör dost bolup dostlarından kim biri kıynalganda koldoşkan birinci varıp canına jardan berip jelkesin taptap alıp jamandan 83'tör korgoşkan birine biri kuvattap süyüsün arnap berişken kıynalganda kıysaysa jardam kılıp gelişken jönele jardam kılbastan üyü jok bolgon dosundan üydü da salıp berişken balasın orup kalgandın darılamanan alışkan balasın üçün gerekli teң alıska çeyin barışkan 83'tördün oylosom jaralgan eken kırgızka nagız dostluk menen namıskan men bilem gruppanın açtılar gruppagan işenip kalagan jaka bastılar ananda jolda balonunlar jarılsa kim kaysi bir dosu jolda bir kırsı kavılsa gruppadan bat gelet kavar degen uşunday 4 sekundda şap gelet talastan çıkkan bir dosu batkenge gelip egirde döngölögü jarılsa batkendik mana 83 jaman jolga taştabay janına jetip kele algan döngölөгün жаматып чөнтөгүндө не болсоң ошонун баарын бир алган 83 ишенип 83'төр ушундай жет облуста кеткенен өз үйүндөй дем алган ошондой болгон ынтымак ыдырабай бек болсун анан бүгүнкү өткөн курултай келерки жылкы курултайгачы ар күнү мактаныч менен кеп болсун ананда капталымдан карасам оюн зоок мелдештер болот экен жанатан бирөөң болсо бал бирөөң болсо мынаке желкеси жерге тийбеген жеңилүүнү билбеген балбандары барышат этиги турган киряны жүздөп көтөрүп салышат же болбосо темирди бүктөп көтөрүп салышат же болбосо мынаке кайрымдуулук жагынан такшалып келген абыдан ала тоолу кыргызга макталып келген абыдан азаматтай досуңа туугандар кол чаппасаңдар достордун мына бар экен эң башында туугандар 10 кыраатта Куранды жаттап алган мынакең Абдырахман каар экен алда болсо 83 бул 83'төрдүн баг экен болбосо Нурудин Дамлан казы болуп иштеп аткан чак экен илимдүүнүн баары бар илимдүүгө урматсы баламдан алым чыксын дегендер өзүңөрдүн досуңду гана бир алакан коштуп алыңар башка поколенияның далайын иш-чарасына барганмын иш-чаранын башынан аягын көрүп калганмын бирок бүгүнкү өткөн иш-чара айырмасын байкаган баарың экен ананда кантип эле биз гана туугандар мелдештердин ичине өзгөрүлүш туугандар кошулуптур кичине бирок ошол кичине болгон өзгөрүш өзгөлөрдүн баарына жукса экен мылайым тилегимди жараткан укса экен мылайым а көрсө 83'төр бул ирет 7 облус ортодо Куран жарыш кылышат ортосунда достордун каарыларын угушат ушундай болгон мелдеште 83'төр баштады жүрөгүмдү жылытат андан акыркы сунушмо мындай кулак салсаң сонундай андан кийин 2 күн ойнорушуңар биякта бильярд волейбол футбол деп каалагандай тобуңдай айтор мына туугандар 83'төр башыңар эрте билем үйлөндүң башкаларга карагандан эртең алга күйлөндүң эрте үйлөнгөн балдарың башы күйөөгө чыгып калганың
Erте үйленген балдарың башы үйленіп аял алғаның 83-төр келерің чоң ата болып қалғансың, тай ата болып қалғансың. Башқалардың балдары балабақшада жүрушөт, кебірлерің тайта болып небере жыттап алғансың. 83-төр силерге бір сунуш айтам bu жерге, угуп койсоң болобу. Сунушума төрағалар көңіліңді бір жолы буруп койсоң болобу. Қарекем да келиптер, адал акча бериптир. Туғандар, баламдан қары шықсын дегендер, сөйлегенде сөздері дары шықсын дегендер. Айтқан кепке келгеле, қарекемен урматсый, қана бір ана қанша берген. Emi sunuşumdun aytayın, sunuşuma qaytayın. Akındık degen bulunur cumuşuma qaytayın. 83 joru başçılar, 83'tün bütbarın cetelep alga başçılar. Mınan aytulumuna gölümdün, Aybek joru baş çeken, agışı jakşılık ajar çeken. Bolboso mına narından, kuvattay bolgona kemdin aytpay ketsem tarıngan. Bolbosoң adıl adıl dep, kılgan işi dadıl dep. Aytılım oşol talastan, jana süylöp oltursa, alpar uçu bir sürdöp sözününden adaşkan. Je bolboso janında, altınım agam ermegim. Oң ermegimdin gördüңөр, sözün süylöp bermegin. Jallabattan çıktı ele, tiyişip berse mikrofondu, tiyişken oşol sözüne tamaşa menen çıktı ele. Ermektey bolgon agemdi görüp kalsaң timele seskenip ketet büttene. Bolboso mınan artınan asanday bolgon agabız, aytulum oşol oşunda görüşüp dayım kalabız. Bolboso mınan aytulu zamir degen akeler, bolbosoң anan Aybek'te silerdi mına görgöndü. Oy başımızga bak gelir, kuvana turgan çak gelir. Hanan aytulun oşol Moskva 8-nji obulus. Tınçlık akem kaydasız, kol götürüp koysoңuz, bizdi koşup gitti dep kuvanıçka toysoңuz, Moskvadan geldim dep kapalıktı joysoңuz. Aytor silerge sunuş aytamın, silerge cumuş aytamın. Aybek akem geldile, çöntөгүмдү дөмпөйтүп пакчкалап акча бердиле. Жана тамагың ооруп калганын байкаган жалгыз мен беле. 3 күн бою бакырып, барыңды баткениме чакырып, кире бериш босогодо дасторкон кошо жасылып, ошонун баарын башыңда кызмат кылган киши бул. Özgörüş kanday var bolsoň, Aybek akemdin işi bul. Tamagı bütkön göçeň iştegen, gün batıp kayra taң atıp düşkön göçeň iştegen. Aybektey bolgon akemiz, solu orup kalbastan dag ele jüröt biz menen. Anday bolsa gelgile, Aybektey bolgon akemde, balakaň boldu çapkıla da kılgan işim belgile. Emi sunuşumdun aytamın, Moskva dep Moskva. Akçaсын berip kettiňiz, maksatыңызga jettiňiz. Anan rubildi salıp koyupsuz. Anda rubiliňizdiň alamın, nasip kılsa bir günüm Moskvaga baramın. Moskvadan da jolugu sentябрдап kalamın. Emin razımın barına, jaşın menen karına. Razı bolup koygula barın bugün çogulup atkan çağına. Eme nebere jittap kaldıňar, tayata menen çoňata statustun aldıňar. Anday bolsa bir sunuş 83 atkarısa, 83 kılganda jet obulusta maktalsa, ay bir sunuştun aytsınçı tök makının konogu.
Келерки жылыга чейин 7 облускан bir-birinden 83 bala bakça salıp bersek bolobу. Birden bala bakça salsaňar, oşondoy bolgon proyektiň işke aşyryp kalsaňar, eldin bary silerge rahmatyn aýtpaýba. 83 salgan bala bakçaga özüňörden nebereňer günde gelip kaytpaýba. Menin tayatam salgan bakçada okuganmyn dep ertege çoňoýgondo maktanat. 83 salgan bala bakça dep gerek bolsa prezidentler süýlegende tribunadan oğuzuna atkalat. Oşondoy bolgon özgörüş jakşylyk aňyşynday kurultaydy başlasak, başka pokoleniyalarga 83 mına şunday iş menen örnöktü bolup taşlasa. Handa şükürdün aytam Kudayga. Ay tuğandar, iyigilik kalayım aldı da meldeşiňer kütüdü. Toxtotoyun ansız da geylerin sabrımdır bütüdü. Ansız dile kızgır kızdırıp asmandan gündün nuru tüşüdü. Kuşunu menen toxtoyun kalgan katkan gettirdi. 7 obuluska buyursa birden bala bakçan açılsın, kayra meni çakırsın. Tuğanda roşondon ırda koşmayın. İdris Айтбаев, Olçaya postlar. 83'tür, Ayaş akeler, azamatlar, balbandar. Biz 85'lerden veçerine bastırıp girip bizim klastaşlarını tartıp alganlar. Kandaşlar, bayramınızlar benen. Men bala gezde bir okaya aytam, bizden klastaş bir kızga 83 bir aka aşık bolup kaldı. A gezdeki süýüňer başkaça bolçu men bilem tirikler. Kat yazıp bayağı katты bizden klastaşka bere albay. Maga bergen ona tirikçi. Şunu berip koy dedi. Anam men klassın starostasımın jakşı okan joş momun bolamın. Ana klastaşım özüne bere albay men daga. Sumkasına salıp koygan dedi. Keyin ana sabak uçurunda taap alıp, oşo katıňарды jirtip menin betime ırgıtkan tirikey. Sileri dep men klastaşıma Nurşketden bir jıl süýlegen başka. Tamaşa olsun. Zato 83'tör bizden korkpoganyňar menen bizdin klastaşlarga üýlenip, bizdin klastaşlardan korkup zorga geldiňer bolganda desken. Tamaşa gülüp çaýnap oldunuzlar. Birok men har bir 83, 82, 85'ler pokoleniya uşunda oturuşlar bolup atat. Men har bir oturuşlar bolgon sayın gördüňüzler akyrындap jakşynykka burulup atat. Men tilegim uşul 83'törдүн başı uul üylep kız çıkarıp nebere jittap kaldıňızlar. Balkim uşul kurultaýlарды jakşynykka bir burup bir жаңылык bolsa eken. 7 obulus kelerki kurultayga çeyin birden bala bakça 83'tör salsa oşol çoň ata çoňune tayata tayene деген статуска татыты болуp 83'tör salgan bala bakçanын açılışın kelerki kurultayda uşunda bir çoğu bir lenta kesүү menен ötkörsök деген estafetаны başlamam bolup oturat. Kандай дейсиңер? Бул сиздердин колуңуздардан келет. Мына ушундай bir жакшылыкка bir жөрөлгөн бурсаңыздар деп айтар элем. Ал эми соңку сөзүм баягыда bir согушта эки дос жанадан бери баткен элин мактап аскерлер менен кошо карапайым элди да баатырларга тең деп сүйлөп аткан 83 акелериме ыраазы болуп отуруп ушул окуя эсиме келди. Баягыда согушта эки дос армия согушка барат экен да. Согушта душман талашында ок жаап жатканда окопто берги жалгыз досу калып калып, наркы жамгырдай ок жаап аткан жерде берки досу калып кетет. Ошондо командирге жетип, командир тиги жерде досум калып кетти. Уруксат бериңиз барып келейин дейт. Эй, сен кандай акмаксың? Өлөсүң да, тиякта жамгырдай ок жаап атат. Пайдасы жок барганың. Жок, мен бара берейин, уруксат бер дейт. Ары өтүп, бери өтүп, акыры командирди көндүрөт. Ошондо Кудайдын кудурети менен тиги барып, досум көтөрүп алып келет. Окопко келип түшүргөндө өлгөн досу турат. Ошондо командир айтат: "Эй, мен сага айтканмын, пайдасы жок. Мен сага айтканмын, пайдасы жок" деп. Көрдүңбү, бардың, өлүк денени көтөрүп келдиң. Не пайдасы? Кудайга шүгүр деген өлбөй келгениңе дейт. Ошондо командирге карап жанагы дос айтат: "Командир, барып келдим, пайдасы болду. Мен барганда досум тирүү болчу, чалажан жатчу. Досум тирүү болчу, мага карап бир сөз айтты, мен ал сөздү дүйнөнү берсе алмашпайм" деди.
Кайсы сөз дегенде, чала жан досум, кыйналып азапталып аткан жеринде менин келгенимди көрүп жылмайып туруп, досум, келериңди билет элем деп анан өлдү деди. Дал ошонусуңарындай 83-төр, дал ушундай ынтымак дос болуп турарыңарды билет элем. Достуңдар бекен болсун. Кыйын күндө бири-бириңерди таштабай, жакшылыкка себепчи болуп, эчемдеген сооп иштердин башында жүрүңүздөр. Башыңыздарда жору башы аскер башы Бактияр Азекебиз турат мына. Өзүңүздөрдөн 10 кырактын эси каракелдерибиз турат. Эчемдеген ишкана фирма алдың түрдүү тармактарда иштеген мыкты инсандарсыздар. Кыйынчылыктын, турмуштун бүтүндөй сыноосуна сынбай, мээнеттен тынбай, чыныгы кара тер менен момундай бышып жетилген 83-төр алга көз тийбесин. Жакшылыкка, баткендин төрүнө басып келген бутуңарды Кудай таалам бейиштин төрүнө чейин бастырсын. Чоң рахмат. İdris Saitbayev.